Ең ұлы барыңыздарға Ақиқат медиасы атынан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Біздің бұл емгегімізде ислам тарихындағы даңазалу батырлардың батыры Египеттік түрік сұлтандардың бірі Сайфуддин Қудус жөнінде, ошондай эле ал баштаган ислам кошуну басмачы монголдорду талкалай жеңген улуу жеңиш Айнат Жалут согушу жөнүндө айтылат иншалла. Эгер ролигибиз сизге жаккан болсо, Алла ыраазычылыгы үчүн бизди колдоп, эмгегибизге лайк басып, каналыбызга катталууну унутпаңыз. Бисмилла. Бұл кишинин өзүнүн чыныгаты Махмуд ибн Мамдуд болуп, ал түрк мусулман падышалардын тукумунан болот. Сайфуддин Кудус рахмахулла басмачы монголдорду бир эмес эки жолу жер тиштете жеңген, Яджуж Мажужга согулган тосмо сыяктуу ислам үммөтүнө калкан болгон Жалалиддин Мангибердинин жиени болот. Жалалиддин Мангиберди жана анын эрдиктери жөнүндө атайын видеобузда токтолобуз иншалла. Жалалиддин Мангиберди дүйнөнү желмооздой жутуп, эч ким алдына каршы чыга албаган монголдордун үстүнөн эки жолу жеңишке жеткенден кийин, үчүнчү жолу Инди дарыясынын жээгинде оор жеңишке кабылып, аз сандуу аскерлери менен Инди дарыясын сүзүп өтүп, Перс жерине жер которот. Монголдор анын бир туугандарынын дээрлик бардыгын кылычтан өткөрүп, аз бир тобун туткунга алат. Сайфуддин Кудус болсо туткунга түшкөндөрдүн ичинде болуп, монголдор аны кул базарында сатып жиберишет. Каарманыбыз Махмуд ибн Мамдудка Кутуз лакабында монголдор койгон. Монгол тилинде Кутуз деген кабаган ит дегенди билдирет. Кутуз бала кезинен эле куруч, коркпос болгондуктан монголдор аны ошондой атаган. Кийин монголдор аны Дамасктагы бир кул базарында арзбаган акчага сатып жиберишти. Аны аюбийлерден бири сатып алып Египетке алып кетет. Кутуз мындан ага, андан дагы бирөөгө сатылып жүрүп, акыры аюбийлер султанынын ордосуна алып келинет жана ордодо өсүп жетилет. Субханалла, Кутуздун иш издерин угуп отурсак, тарыхтын кайталанып турганын байкайбыз. Залым Фираун өз өкүмдарлыгына кооп билип, Бани Исраилдин ул перзенттерин четинен муздап жатканда, Фираун кооптонгон, өз тактын талкалай турган ошол бала Мусаны билип билбей өз ордосунда сактап, багып чоңойтконундай, монголдор дагы мусулмандарды эркек аял, кары жаш дебей кылычтан өткүзгөнү менен, алардын ичиндеги Кутузду тирүү калтырып, Дамаскта мусулмандардын өздөрүнө сатып берди. Ал колдон колго өтүп, эң акыры алыстагы чочун өлкөгө барып калганын өзү да билбей калды. Монголдор келечекте тамырларына балта болуп чабыла турган чоң душманын Аллахтын каалоосу менен аман калтырып, алыс бир жака сүргүн кылган эле. Субханалла, ошол кул жылдар өтүп бир замандарда Египеттин валисине айланып, ал тургай ислам кошунуна башчылык кылып, жер сууга батпаган капыр монголдордун күлүн көккө сапырат деп ким ойлогон десеңизчи. Падыша ордосунда төрөлүп, падыша ордосунда ислами тарбияда эрезеге жеткен Кутуз, эл башы, кол башчыларда болууга тийиштүү жагымдуу акылак, терең илим, доо жүрөк баатырдыкты өз боюна топтогон эле. Ал жаш күнүндө монголдордун мусулмандарга жасаган зомбулуктарын, кордуктарын өз көзү менен көргөндүктөн, бала жүрөгүнүн түпкүрүндө капырларга болгон кек оту алолунут болчу. Ошол себептердин бардыгы чогулуп, Кутуздун эр жүрөк, кескин, Аллахтан гана коркуп, каптаган душмандардан көзүн да эрмеп койбой турган опол тоодой жүрөктүү жигит болуп жетилүүсүнө түрткү болот. Ал Египетке өкүмдар болгон түрк кандуу султандардын үчүнчүсү болот. Иракты басып алып, халифалыктын борбору Багдадты өрт деңизине айландырып, миллиондогон бейгүнөө мусулмандарды кыргын кылып, тойбогон канкор монголдордун эми Шам жерине көз алартып жаткан суук кабар Кутузга жетип келди. Кутуз тездик менен согуш даярдыгына киришип кетти. Айтып ауыз жумгуча монгол ханы Залым Холаконун 5 жоочусу Холаконун мусулмандарды тоготпой, бопса көрсөтүп, коркутуп жазган катын көтөрүп ордого келди. Холако катында: күн батыштан күн чыгышка чейинки аймактардын эгеси улуу хандан, жерде төшөк, асманды жаман чыгылган Аллахтын аты менен баштаймын. Биздин кылычтарыбыздан качып Египетке барган, андан кийин суун ичип кудугуна түкүрүп, Египеттин башчыларын жок кылып, ордуна султан болгон, өз калкынын канын төккөн падышалардын бири Музаффар Кутузга, Султан Кутуз жана анын эмирлери, жана анын халкы, ошондой эле Египеттин айланасындагы бардык элдер билип коюшсун. Биз Аллахтын жер бетиндеги кошунубуз. Ал бизди өзүнүн каары кылып жаратты. Кимге ачуусу лайык болсо, аларга бизди жөнөттү. Башкалардан сабак алгыла, сыйыңар барда багынгыла. Антпегенде өкүнүп каласыңар, жана бул каталыгыңар өзүңөргө кайтат. Башкаларга да жеткизип койгула. Анткени биз илагандын көз жашына карабайбыз, зарлаганга боору урутпайбыз. Силер биздин шаарларды басып алып, жер жүзүн бузукулардан тазалап, көптөгөн кишилерди өлтүргөнүбүздү уккан болсоңор керек. Ошондуктан силер качып кеткиле. Биз силерди куабыз. Кайсы чеп силерге коргон болот? Кайсы жол силерди куткарат? Кайсы мамлекет силерди коргойт эми? Силер кылычтарыбыздан качып кутула албайсыңар. Анткени атчан кошунубуз илгерлеп келе жатат. Жааларыбыз тешип өтүүдө. Кылычтарыбыз жаркылдап турат. Биздин жүрөктөрүбүз тоого,
Sanыбыз kumga okşoyt. Bizdi korgondor toktota albayt. Biz menen soğuşkan askerlerden de paydası tiybeyt. Kargangan dubaňar bizge tasirin tigize albayt. Antkeni siler aramdy jeysiňer, ubadada turbaysyňar, araňarda tuğançylykdy özü, çıkkınçylyk kenginen jayılgan. Biz silerge korduk, şermendelik emne ekenin görsetöbüz. Allah Taala mintip aytat. Siler dünýedägi ýaşawyňarda öz ýakşy nerseleriňerdi getirdiňer, jana andan paýdalandyňar. A bugün jerde tekebir kılganyňar üçin kordowçu azap menen azaptalasyňar. Allah dağı bir ayatda alemi zulümdük kılgandar kanday oğur abalga kabıların jakında bilişet. Kim bizge karşı soğuşsa anın akıbeti jaman bolat. Kim bizden amandık surasa aman kılat. Şartыбызga jana buyrugubuzga itaat kılsaňar, anda bizden paydabızga bolgon nerseler silerden paydaňarga, bizden ziyanыбызga bolgon nerseler silerden ziyanыңarga bolat. A eger karşı çyksaňar, ölgün jeriňer oşol. Andyktan öz ömürüňerde doğuga tikpegile. Siler bizde kapır dep bilseňer, biz silerde zalim dep bilebiz. Biz silerge buyurulgan işleri var, jana amalky hökümdöri var, kişilerde hökümdar kılıp koyduk. Andyktan silerden köp dep bilgeniňer biz üçin az ele. Silerden kadır barkıňar biz üçin jer menen birdey. Wagtdy sozboy, soğuş uçkunu silerge jetip barbay turganda jogapdy keçiktirbey bergile. Siler bizden jüzaburoy, urmat jana korgonu tappaýsyňar. Siler bizge koşamat kılsaňar da mamleketiňer bar bir silerden boşotulat. Antkeni joğuçu jönöttük, eskertip koyduk. Emi silerden başka nerseni gütpöýübüz. Bizge, silerge, jana hidayatka erçigenderge, kandu kırgından korkkon, jana uluu padişaga itaat kılgandarga amandyk bolsun, dep jazdyrgan eken. Taň galbaňyz, bul katty dinin, elin, өлkösүн arzybagan akçaga satkan munapyklardan biri Holakoga жазып bergen ele. Holakonun bul bopsoga tolgon katında hiç kanday bir diplomatiyanın jytyda jok bolçu. Katda üçüncü jol jok. Je bagınasyň, je soğuşasyň. Kutuz Rahimahullah çukul askerdik keňeş kurup, ämir komandan, wazirler jana alımdar menen kırdal boyunca talkuu alyp bardy. Alarga kooptu eki çeçimden birin kabul kılуу gerek bolçu. Kutuz bolso Mongollarga karşı soğuş kılуу taraptary ele. Al bagınıp amandyk surawuny kıyalına da keltirgen jok. Çıgışta Koreyadan başlap batışta Polşaga çeyin sozulup jatkan Mongol imperiyasynyň mümkinçiligin, kural jaraktaryn, sanyn, daýardyklaryn Egipetlik musulmandarga salıştyrууga kelbeyt ele. Kutuz bir nesene köňülüne bügüp turdu. Kutuz Rahimahullah çeçkündü doğu jürektük menen ordunan turup, kerek bolso жалгыз özüm Mongollarga karşı attanamyn dedi. Karaňyzçy, kanday gana hikmet, al özü orduda olturup alıp İslam koşununa buyruk berip koygon ele jetişdi bolçu. Any hiç kim jemeleye albayt ele. Birok Kutuz Rahimahullah Allah jolundagy jihatga, basmaçy din düşmandaryna karşı soğuşga özü baş bolup çıga turganyny jarýalady. Al munusy menen başkalarga 1000 gün kor bolup korkup yaşagça, bir gün şer bolup aziz yaşo kerek ekenin talim bergisi geldi. Padişa başı menen kerek bolso жалгыз özüm Mongollarga karşı soğuşamın degen sözün ukkan kol başçı amirlerden jürektöründe jiňişke bolgon şenimleri güçödü. Öşöntöp çoğulgan attu başlılardan bari bir oğuzdan Amir Kutuzdun Mongollarga karşı soğuş çeşimine makul boluştu. Munu görgön Batır Kutuzdun jüregi erip, süýünüş jaşlary közlerine tolup alarga mınday dep kayrıldı. Ey amirler, bugünküdey oor günde eger biz İslam üçün hareket kılbasak başka kim hareket kılat ele dep üň gatdy. Özü hak jolda turup aytılgan hak sözler emne degen jagymdy deseňizçi. Padişanyň bul kaýrusy amirlerden, alımlardan imandaryna iman goşup, jürekler tolkundanıp, közlerden kuyulgan jaşlardan köküreklerin amdaldy. Kutuz kooptu jana tatal bul meselege eň tura çeşim kabul algan ele. Al bolsa da basmaçy zalımlarga karşı soğuş çeçimi bolçu. Kutuz jyýyndan keyin Holakonun katyn götürüp gelip, ordoda kerseyip жооп kütüp turgan Mongol joğuçulardan başyn kesip Borbor Kahiranyň çoň darbazalaryna ilip koyuga buyruk berdi. Buyruk atkarıldı. Öşöntöp Egipet musulmandары zalim Mongollarga karşı açık turda soğuş jarýalady. Joğuçulardın içindeki erezege jetpegen birösüne rakym kılınıp armiyaga koşup koyuldu. Bul tarıkta birinci jolu Kahira darbazalaryna Mongollardyň başı ilinip ele. Mongol joğuçularda öldürüp pikiren komandan Rukunuddin Beybarys ortaga salgan ele. Antkeni munu görgen musulmandar o barakeldi. Bizden amirlerimiz Mongollardan korkpayt dep manaylary götürület. Oşonday ele al kapır Mongollarga alar bul jolu tuş kelgen bul musulmandar mından o bolu alar menen soğuşkan hiç bir elge okşoşpay turgan kişiler ekenen bildirip koyup bolçu. İslam koşunu kündü tüngü ulap soğuş daýardygyn tezdetdi. Ey imandular, eger siler Allah'a jardam berseňer, al da silerge jardam beret. Jana silerden kadamyňardy bekem kılat. Allah'tın düşmanlarına karşı soğuşka musulmanlarda çakıruu hak süylegen alımlardan çındykda aytkan davatçılardan mildet emespi. Şeyh Aziz ibn Abdüssalam jana başka alımlar meçit minberlerinde başka temanın barın toktotup uçurdağı oğur kırdaldı elge jetkirip barça musulmandardı Allah jolundagy jihatga çakırdı. Davatlar ulandı.
beypildik кездерде айтыла турган хутбалардагы намаз, орозонун фазилети жөнүндөгү дааваттардын ордун эми Аллах жолундагы жихадтын фазилети жөнүндөгү дааваттар алган эле. Имамдар Бадыр, Хандак, Ярмук согуштарында Аллахтын момундарга кандай жардам бергенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жана анын сахабаларынын Халид ибн Валидтин, Али ибн Абу Талибтин, Салахиддин Аюбилердин батырдыктарын жана капырлардын үстүнөн кол жеткизген шаңдуу жеңиштерин эл журтка эстетип жатты. Мындан улам ислам кошуну күн сайын арбыды. Акыры Аллах жолунда башын сайып койгон мужахидтердин саны 40 миңге жетти. Сайфуддин Кудуз рахмахулла кошунун баштап чыгышка Аллахтын душмандарына карай аттанды. Кутуз кошун башы кылып Рукунуддин Бейбарысты шайлап алды. Рукунуддин Бейбарыс болсо ал дагы Борбор Азиядан келген түрк кандуу бир мухажир командан эле. Такбир! Бижихадина بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. Кутуз рахмахулла максатты жерге келгенден кийин терең изилдеп Айнат Жалут өрөнүн салгылашууга эң лайыктуу жер деп чечти. Айнат Жалут Жалуттун көзү дегенди билдирет. Бул жерде Давут пайгамбардын Жалутту жеңген жери деген тарыхчылар да бар. Бул өрөн ортосу түз, эки тарабы бийик дөңсөлөр менен оролгон, болгону түндүк тарабы гана ачык аттын тагасына окшошкон жер эле. Дөңсөлөрдө жыш өскөн ормон токойлор ислам кошунун ошол ормондорго жашырып коюуга, ошондой эле ормондун ортосуна келген душманды буктурмага түшүрүү жана курчууга алуу мүмкүнчүлүгүн жаратат эле. Монгол армиясы келерден бираз оболу Кутуз рахмахулла бул өрөнгө жетип келип өз кошунун тартипке сала баштады. Өрөндүн ачык тарабына Рукунуддин Бейбарыстын башчылыгында мусулмандардан тандалган эң күчтүү бир группа жоокерди орноштурду. Кутуз ислам кошунун өрөндүн түштүк, батыш, чыгыш тарабындагы ормондорго жашырып коюуга аракет кылды. Ал милади 1260 жылы 9 сентябрь, хижрия боюнча 658 жылы берекелүү Рамазан айынын 24 күнү ислам кошунун план боюнча орноштуруп болду. Билсеңиз керек, Меккенин фатхы, Бадыр жеңиши жана Андалустун ачылыштарынын баары бирдей касиеттүү Рамазан айына туш келет. 24 Рамазан кечи ислам кошуну менен монгол кошуну маңдай теске жолугарына аз эле убакыт калды. Күчтөрүнө ишенип, манчыркаган монголдор каптап мусулмандар тарапка келе жатты. Ошол кезде Палестин эли жөнөткөн мужахидтердин тобу Кутуздун армиясына келип кошулду. Ислам кошуну аскерлери дээрлик бардыгы 24 Рамазан түнүн уйкусуз ибадат менен өткүзүштү. Ал түнү колдорун бийик көтөрүп, асманды тиктеп, үнсүз көздөрүнө жаш алган мужахидтер төмөнчүлдүк менен Аллахка тобо кылып, өздөрүнүн алсыз экендиктерин моюндап, Аллахтан жардам тилеп, же жеңиш, же бейиш сурап дуба кылып жатышты. Бул түн ошол жылдын эң ийик түндөрүнөн бири эле. Анткени бул түн жеңиштер айы болгон берекелүү Рамазан айынын акыркы 10 күнүнүн так түнүнө туш келгени, ошондой эле дубалар артка кайтарылбай турган Аллах жолундагы жихад алдындагы түндөрдүн бири болчу. Таң атса, Аллах кааласа, мыкачы монголдор миллиондоп кыргын кылган бейгүнөө мусулмандардын каны үчүн эсеп берет эле. Акыры бамдат намазына азан айтылды. Мусулмандар Аллахка жалбарган абалда ыкылас менен намаздарын окушту. Намаз бүтөрү менен мужахидтер чеп тартып салгылашка даярдык кыла баштады. Күн да чыкты. Субханалла, бул улуу казат берекелүү Рамазанга гана эмес, мубарак жума күнүнө да туш келгени кишини таң калтырат. Милади 1260 жылы 10 сентябрь, хижри 658 жылы 25 Рамазан жума күнү ислам тарыхындагы улуу жеңиш күндөрүнөн бири болгон үчүн ар бир мусулман бул күндү эстеринде сактоосу мусулманчылык акылактын катарынан саналат. Чыдамсыздык менен акыркы мүнөттөр өтүп жатты. Бир аздан кийин өрөөндүн ачык тарабынан кара курттай каптаган кандугол монголдордун караны көрүнө баштады. Монгол кошуну өрөөндүн кире розуна келип токтоду. Айлананы кыдыра күзөтүп турган монгол команданы Айлакер Кетбуга алдында турган Бейбарыстын бир топ аскеринен башка эч кимди көрө албады. Мындайды күтпөгөн Кетбуга алдындагы ислам кошунун бир сыйра карап чыкты. Мусулмандардын аскердик кийимдери реттүү, маанайлары көтөрүңкү, аттары жана калкан кылычтары эң жакшы абалда экен. Муну көргөн Канкор Кетбуга жана анын кошуну таң калышты. Анткени Кетбуга мусулман аскерлерин биринчи жолу мындай реттүү, тартиптүү абалда жолуктурду. Мындан илгери дайыма мусулман аскерлеринин коргондун аркасына тыгылып, же коркунучтан артына да карабай качканын, же кор болгон абалда монголдордун кылычына баштарын кармап бергенин көрө берип үйрөнүп да калган экен. Бирок эми бул капыр бир аз абдырап калды.
Ал мусулмандарды мындай айбаттуу абалда жолуктурам деп үч уктаса да түшүнө кирбеген болчу. Мусулмандарда эч бир коркуунун белгиси көрүнбөйт. Тескерисинче жезгернейлер үйлөнүп, барабандар күмпүлдөп, мужаиттердин өрөөндө титиреткен такбир үндөрү монголдордун жүрөктөрүн ачыштыра тилгилеп жаткандай эле. Кутуздун орноштурушу боюнча барабандардын, кернейлердин ар түрдүү үндөрү, ар түрдүү буйрук белгилерин билдирет болчу. Аллахтын душмандары мындан бейгапар. Чабуул жана чегинүү үчүн оң, сол канаттагы мужаиттерге ар бирине ар башка үндөрдө буйрук берилет эле. Рукунуддун бейбарыс баштаган мужаиттер кошуну монгол армиясынын алдында кылычтарын жалаңаш кармап, аска зоо сыяктуу көкүрөктөрүн көтөрүп, монголдорду тиктеп турат эле. Өкүнүчтүүсү тарых беттеринде ушул согушка катышкан монгол жана мусулман кошунунун так саны сакталып калбаган экен. Бирок ар эки тараптын да ири кошунга ээ экендигинде шек жок. Командан Кетбуганын көзүнө мусулмандар абдан эле аз көрүндү. Ал убакытты созбой дароо чабуул баштап, ишти кечиктирбей бүтүрө салууну ойлоду. Кетбуган монгол аскерлерине ислам кошунуна чабуул баштоого буйрук берди. Монголдор мурдакыдай эле көнүмүш адаттары боюнча жалпы жүздүк чабуул баштап, мусулмандарды биротоло кырып таштоо үчүн сүрөөн салып чуркап келишти. Бул башталыш Кутуз Рахмахулланын ойлогон жеринен чыкты. Капыр монголдор жырткычтардай чыңырып өкүрүп ислам кошунуна карай атылып келишти. Чынында дин душмандарынын саны кишинен кыс даражада болчу. А мусулман кошуну орундарынан жылбай буйрук күтүп Аллахты зикир кылышып, салгылашка шай турушту. Эй имандуулар, ийгиликке жетүүңөр үчүн душман менен беттешкенде бекем болгула жана Аллахты көп эстегиле. Канкор монголдор мусулмандарга абдан жакын келгенде командан Бейбарыс Рахимахулла жаачыларга, душмандарга ок жаадырууга буйрук берди. Эки кошун жолукту. Коркунучтуу жана айыгышкан чабышуулар башталып кетти. Жердин чаңы асманга шапырылды. Мужаиттердин барабан, керней үндөрү менен такбирлерине дем берип, өрөөндүн айланасындагы мусулман дыйкандар да такбир айтып, Аллахтан капырларга каршы жардам сурап жалбарып жатты. Көп uzabastan soğuş maydana kişilerden üzülgün müçelörünü жерге жығылып, жаны чыкпай онтоп жаткан жаралууларга толду. Дарыя болуп аккан кандар топуракка аралашып, жагымсыз жыты өрөөндү бир алды. Айкырган үндөр оңду солду көтөрүлүп, карчылдата шилтенип жаткан найза кылычтардан кимиси душман, кимиси дос ажыратуу абдан кыйын эле. Эки тараптагы мындай катуу салгылашууга эч качан туш келип көргөн эмес эле. Ошол күнү жер жүзүндөгү мусулмандардын эң абзелдери ушул улуу газатка катышкан Кутуздун армиясы болуп калды. Бейбарыстын кошуну монголдорго караганда алда кайда аз болгону менен Аллах үчүн сабыр кылып, каптаган монголдорго тоосуңары былк этпей туруп берип жатты. Аз гана мусулмандарга алы жетпей жатканын байкаган Кетбуга жанындагы болгон аскерин салгылашка кирүүгө буйрук берди. Кырдалды бийикте туруп күзөтүп турган Кутуз дөңсөлөрдө жашырынып, анын ишаратын күтүп, шай турган аскерлерине карап койду. Сабырсыздык менен буйрук күтүп турган мужаиттерге ар бир өткөн секундтун өзү кылымдардай узун билинип кетти. Бир аз вакыттан кийин аркага бир кадам жылбай салгылашкан, тандалган атайын багыттагы мужаиттердин каршысындагы монголдордун шагы сынып, мизим айтарыла баштады. Мына бул Кутуздун пландарынын бир бөлүмү эле. План боюнча Бейбарыстын кошуну бар күчүн салып, монголдордун оболку катуу чабуулун токтотуусу керек болчу. Монгол кошуну Айнат Жалыт өрөөнүнө кире баштаганын көргөн акылман Кутуз пландын эмики бөлүмүн ишке ашырууга киришти. Барабандар башкача күмпүлдөп, жезгернейлер башкача тартыла баштады. Муну уккан кан майдандагы колбашчы Бейбарыс Рахимахулла пландын экинчи бөлүмү башталганын түшүндү. Экинчи план болсо монгол армиясынын өрөөндүн эң ичине баштап кирүү болчу. Эгер ошондой болгондо Аллахтын душмандарын толугу менен ар тараптан курчууга алуу мүмкүнчүлүгү жаралат болчу. Рукунуддун Бейбарыс абдан кыйын татаал милдетти аткарууга киришти. Ал монголдорго кудум жеңилип, туруп боло албай, качып бараткансып көрүнүүсү керек эле. Ислам кошуну биротоло качып кетүүсүнө да болбойт. Анткени монголдор алдыда тузак бар экенинен шекшип калышы мүмкүн. Бул планды ишке ашыруу үчүн оболо ааламдардын Раббисинин жардамы, андан калса абдан такшалган аскердик тажрыйба керек эле. Рукунуддун Бейбарыстын жоокерлери акырындык менен артка чегинип, капырлар болсо аларды кууган бойдон кол салып жатты. Мусулмандар чын эле жеңилип калгандай болуп, аркасын көздөй чегине берди. Кетбуга баштаган монгол кошуну качып бараткан мусулмандарды бирин койбой кырып салуу үчүн өрөөндүн ичин көздөй агылып кире баштады. Мына акыры монголдор ислам кошунуна ээрчип, өрөөндүн эң төрүндөгү планданган жерге жетип келди. Субханалла, Кетбуга мындай чоң каталыкка кантип жол берип калды десеңизчи. Ал өмүрүнүн көбүн кан майданда өткөрүп, согуш ыкмаларына абдан такшалган командан
Zalim han Holakunun tayangan to'si emas bile. Jaşı 70'ten aşkan Ketbuğa Holakunun atası Çıngiz Han'dan uçurunda da maşhur komandan bolup, al Mongol imperiyasının tüptölüşüne en köp salımın koşkan askerlik jetekçilerden biri emas bile. Jarım kılımdık askerlik tajribası bolğonuna karabastan Ketbuğa öröndün kirer ozuna saktık üçün bir gruppa bolsa da asker koyboy abdan çoğun katalıkka jol bergen bolçu. Birinciden, mınday kılganda soğuş jaryanын күзөтүп turuğa, eger birer kelişmöçülük bolsa kayra çekinip çıguğa, oşonda ile İslam koşununa arkadan gelüsü mümkün bolğon jardam jolun üzügü da jönдөмдүү bolmok. Bирок iş anday bolğon jok. Kebir serepçiler Ketbuğa İslam koşunun toğutboy halsız görüp bolğon musulmandarda bir otola kırıp salam dep oşol katalıkka bardı deşse, kebiröler jok, Ketbuğanın oyunda başka askerlik planı bar ile dep bojomolduşot. Bирок bul sebepler Ketbuğaday tajribalуу, güçlü komandandan mınday katalığın aktoogo jarabайт albette. Sözdün turası bul günü alamdardın Rabbisi momun pendelerini жеңишин берүүnü ıra kılgan ile. Andıktan Allah Taala mına bul jerde жеңилбес, takşalgan Ketbuğanın öz münözüne jat bolğon bir çeşimdi kabul kılууsun ıygardı. Mına bul Allah Taala'nın kaloosu ile. Kapırlar seni kamaka aluu, öldürүү je kuup чыгуу üçün ayla amal oyloşkon kezde estegin. Alar ayla amal kılışkanda Allah da ayla amal kıldı. Allah amal köylördün en mıktısı. Öşöntüp közü pardalangan Ketbuğa koşunun baştap ayna jalıt örünün boylap kirip geldi. Kutuzdun ikinci planı da Allah'tın jardamı menen işke açtı. Üçüncü plan baştaldı. Baraban kerney ündörü murdakıdan da başkaça ün çıgara başladı. Uşul buyruktu çıdamsızlık menen kütüp döngsölörde jaşırınıp oturgan İslam koşunu tört taraftan bardığı birdey "Ya Allah" dep Allah'tın düşmanlarına karay topon suday atılıp gelişti. Askerlerden bir bölümü öröndün жалгыз kirer ozu bolğon tündük taraftağı açık jerde tosuğa hareket kıldı. Öşöntüp Allah'tın düşmanları közürmen vakta musulmanlardın tegerek korçoosunun ortasında kaldı. Ketbuğa özünün tuzakka düşkönün daroo sezdi. Bирок al keç kalgan bolçu. Kaçuunun je birer ayla kılıp körүүnün hiç kanday mümkünçülügü jok ele. Öröndün ortosu ormonsuz жазık jer. Kılıç kalkandın артына tığılıp can saktagandan başka başpana bolguday birer nese jok. Can tigip soğuşudan başka arga jok. Mongollar dağı oңой düşman emes albette. Alar da bar güçlerini salıp musulmandardı çekindirүүгө hareket kıla başladı. Musulmanlar sabır kılıp bekem turuştu. Plandın bul bölümü abdan manilүү bolup ele kalbay, oşondoy ele abdan kooп dele. Antkeni bardık plan işke açtı. Yemi bolgonu Kurçoodogу jırtkıç aybandarday bakırıp ökürüp özdөрüne karay çapçıp jatkan kapırlar menen mаңдай teskey salgılaşıp alarda jok kılуу gana kaldı. Bирок bul iş aytarga gana oңой. Tajribalуу komandan Ketbuğanın başçılığında jandарын saktоо üçün can urip çabul jasagan Mongoldordun oң kanatı musulmandardın sol kanatın jemirip arkaga çekindirip baratkansıdı. Antkeni Mongoldordun oң kanatı başka jagına karaganda an sayın güçlü ele. Çabulga turuştuk bere albagan musulmandardın sol kanatı akırındık menen çekindi. Mongoldor musulmandardın sol tarabынан kurçoonu buzup çıgууга hareket kıla başladı. Musulmandardın içinde şehitler, jarakat alganдар köböyüp, kapırlarga can girip ümit uçkunun görgönsüdü. Kuday saktasın, eger Mongoldor sol taraftan kurçoonu buzup çıkıp getse, Kutuz kurgan plandın bardığı tekke getmek. Al turgay, bul öröndün jönдөмдүүлүгү musulmandardın ziyanına bolusu anık ele. Biyikte turup kırdaldı güzötüp turgan Kutuz, musulmandardın sol kanatı artka çekinip baratkanın görüp, janındağı bardık zapas askerlerdi Mongoldor jarıp baratkan sol kanatка jardamga jönöttü. Bирок bul abaldı özgört algan jok. Mongoldor aldıga karay jıla berişti. Abaldın oğurlaganın görgön kebir musulmandardın şağı sınıp жеңиштен ümitlerini üze başladı. El içinde tarap жүрgön Mongoldor ölbeyt, Mongoldor hiç kaçan жеңилбейт degen uşak sözdör azırga çeyin kebir jokerlerden esinden çıgılek bolçu. Jönötkön jardamçı koşundun paydası bolbogonun körgön Kutuz Rahimahullah ordunda turalgan jok. Atına kamçı basıp özü de sol kanattagı soğuş meydanına jetip bardı. Al emi bir komandan emes, adattagı bir joker mujahit katarı kılıçın oynatıp Allah'tın düşmanlarına karay atıldı. Al özünün din üçün başın saygan doğu jüröktügünün belgisi katarı başındağı dubulgasın alıp ırgıttı. Jana soğuştun nugun özgörtüp jübergen, oşondoy ele mujahitlerge dem bergen, tarıkta kalgan oşol maşhur sözdörünü aytıp kıykırdı. Va isleme, va isleme, va isleme. Kutuzdun jürök tübünөн çıkan bul ündörü kulaklardan ötüp jüröktörge jetti. Musulmanlar özdörünün padişası bolgon Muzaffar Kutuzdun özdörü menen birge turup arıstanday gürüldöp kapırlardın kak ortasına basıp girip alarda atı menen tebelep aldına çıkkandın başların ırgıta çaap kırgın salıp jürgönün görüp kaytkan gayrattары taşıp takbir ündörü gayradan güç alıp japayı jırtkıçlarday ajıldap çapçıp kele jatkan Mongoldorgo karşı bar güçtörün salıp salgılaşa başladı. Musulmandardın öçkön ümitleri kayra tutanıp özdörünün bul soğuştagı maksatı dünya üçün emes Allah'tın dini üçün bolup jatkanın dagı bir jolu esterine
alıp, tolkundanıp, yüreklerge iman, bileklerge güç doldu. Bardığı birday Allahu Ekber, Allahu Ekber dep kaytarma çabulga öte başladı. Emi bul batırlar üçün aldındağı kuturup jatkan Mongollar eştekede bolbay kaldı. Je jeniş, je beyiş degen mujahitler kapırlarda sındırıp kayradan talkalay başladı. Attarga tebelengen Mongol askerlerinin ölük deneleri ayak alıp жүрgüsüz bolup kaldı. İlk Ramazanda döngsölörde turup tekbir aytkan musulman halıktın iyi arlaşkan dubaları asmanga jetti. Allah'tan arıstanları, Allah'tan dini üçün başlarını sayıp, candarın oğuzlarına çistep, din düşmanların arkaga çekindire başladı. Oşol кезде janakı kolako jönötkön bирок erezege жетпегени üçün öldürülböy İslam koşunu menen birge alıp gelingen Mongol bola bir oңотун taap Kutuzga karatıp nayza şiltedi. Nayza Kutuzga emes, anın atına tiyip at sürdöp jıgıldı. Kutuz joyo kaldı. Kutuzga nayza atkan Mongol balany bir musulman jokeri bir çaap ekiге bölüp saldı. Musulman emirlerden biri Fakhruddin Kutuzdun joyo kalganын görüp anın janına çaap barıp atынан düşüp berdi. Bирок Kutuz aga makul bolgon jok. Akırı bir egesiz at özü basıp Kutuzdun janına kelgenge çeyin al joyo abalda soğuşup жүрдü. Oşol кездерде Kutuzdu baykap turgan bir emir soğuştan keyin Kutuzdan "Ey Kutuz, siz soğuş uçurunda balançanın bergen atın albay koydunuz. Eger oşol кезде düşmanlar sizge çabul kılıp şehit kılgan bolso İslam koşunu jеңилишке kabulusu mümkün ele go" degende oşondo Kutuz bekem şenim menen men şehit bolsam Allah'tın kaloosu menen beyişke giremin. İslam'dın jеңilbes egesi Allah bar. Balançalar öldürüldü dep Omar, Osman, Ali katarlı sahabalardan, musulman komandanlardan, emirlerden atlarını aytıp çıktı. Alar ölse de Allah İslam'dı jok kılıp jibergen jok. Allah alardan başkalardan kolu menen da öz dinin örkündöttüğü dep жооп берген ele. Mongollarga qırgın salıp aylanıp жүрген Kutuzdu görgen musulman jokerler bar mümkünçülüklerin koldanıp soğuşka girişti. Emiki jerde musulmanlar korgonu üçün emes, Mongollardı sürüp alardın üstüne bastırıp gele başladı. Allah'tan rahmatı jana bereşendigi menen soğuş kırdalı musulmanlardan paydasına qaray burula başladı. Emi çeginu gezegi Mongollarga kelgen ele. Şam'dan jardamga gelip Kutuzga koşulgan maşhur emirlerden biri Jamaleddin kapırlardan katarın talkalap, alardan kak ortasına buzup girip Mongol komandanı Ketbuganı jekeme-jeke salgılaşka çakırdı. Biraz çabuşulardan keyin milyondoğun musulmanlardan kanına karız bolgon Ketbuganın başın çabu nematın Jamaleddin'ge nasip kıldı. Oşol кезде denesinden üzülüp jerge düşkön Ketbuganın başı menen birge bütün Mongol armiyasının manaylары da jerge kulaganday boldu. Ketbuganın ölümünden keyin kırdal tüp damarından özgördü. Emiki Mongollardan bar kıyalı soğuşu emes, Aynat Jaluttun çıgar oğuzundağı kurçuğunu buzup çıkıp jandarın saktap kalıuda kaldı. Mongol armiyasının köp bölümü musulmanlardan atlarının ayak astında çabılgan çöptöy taptalıp kaldı. Tengdeşi jok, jеңилбес dep atalgan Mongol armiyasının Allah'tan koşunu parça kılıp talkalap salgan bolçu. Aman kalgandары can urip kurçuğunu buzganga hareket kıldı. Mongollardan can alıp can bergen hareketinden keyin bir bölüm askerler kurçuğdan kaçıp çıkууга mümkünçülük aldı. Bunu görgen başka Mongollar dağı oşol açılgan tarapka karap jandarın sala çurkay başladı. Kutulup çıkkan Mongollar tündüktü gözдөй arkalarına karabay kaçıp jönödü. Musulmanlar alarga taraptan çabul jasap alardın köp bölümünü öldürüştü. Dağı bir bölümün türülдөй tutkun kaldı. Tutkunga düşkönlerдің arasında Mongollar özleri menen birge zorlukta türde alıp gelgen musulmanlar da bar ele. Kutuz alarga keçirim kıldı. Bul soğuştagı İslam koşununun negizgi maksatı bul jerde Mongollardı jеңip alardan ilgirlөөsüne bөгөt koyugan emes, alardı birötola talkılap jok kılıp Mongollar basıp algan bardık İslam ellerin azat kılуу bolçu. Mongollar tündük tarapты gözдөй oşol kaçkandan kaçıp Beytişan jergesine geldi. Beytişan jergesi Aynat Jaluttun tündügüne 20 çakırım geleteli. Musulmanlardan arkalarından kalbay iz kuup kırıp gele jatkanын görgen Mongollar argasız oşol jerde kayradan çep tartıp İslam koşunu menen dagı bir jolu karmaşıp talayların sınap görmökçü boldu. Tarıkçılar Beytişan soğuşu Aynat Jalut soğuşundan da tatal aygışkan soğuş bolgonun, bul soğuşta jardamga kelgen Mongollar koşulup düşman armiyasının sanı Aynat Jalutdagı soğuştan da köp bolgonun жазышат. Mongol askerleri jandarın saktoo üçün bar güçleri menen musulmanlarga atılıp aykırıp ökürüp karşılık көрсөтө başladı. Musulmanlardan şehitler, jarakat alganдар köböydü. Mına oşol кезде momundar dagı bir jolu sınooga tuş kelgen bolçu. Oşol uçurlar musulmanlar üçün eң oor mönöttөр ele. Bunu görgen Kutuz rahmahulla Arıstanday görüldögen önü menen takbir aytıp musulmandarda bekem turuga çakırdı. Jana momundarga şık berip kapırların yüregine korku salgan oşol maşhur sözün dagı bir jolu kaytaladı. Va islama, va islama, va islama. Ananal, o Allah, bendin Kutuzga Mongollardan üstünden jеңiş bere gör dep duba kıldı. Kutuz oşol jerde özünün padişah ekenen, komandan ekenen da unuttu. Özünün pende ekenen, Allah'tan jardan berbesi eç nersege alı jetpesini aytıp Allah'a jalbardı.
Öşöntüp Kutuzdun başçılığındağı İslam qoşunu Beytişan soğuşunda da Allah'tan jardamı menen Mongoldordu qırıp saluğa jetişdi. Kançalagan İslam өлkөлөрүн jer menen birдей kılıp milyondogon beygünü musulmanlardan kanın tökkön tekeper kapır Mongoldor Beytişan maydanında jada kalsa biri dağı türü kalbay kanğa malınıp kırılıp kor bulgon abalda yerşili karşılı jatışat ele. Mücahitler Mongoldorдун bayrağın julu burgıtıp İslam qoşunu bayrağın ilip ulgurdu. Jarım kılımdan beri büt musulmanlar kaçan geler ekena debengsegen jiңиш münöttörü akır geldi. Kutuz Rahimahullah töbe bolup ölüp jatkan Mongoldorдун ölöksölörün görüp şattanıp boy götörüp kibirlengen jok. Teskersinçe oşol jiңişti aga nasip kılgan alamdardın Rabbisine tömönçülük menen şukur sajdaсын kılıp ananal oşol jerde 2 rakat şukur namazını okudu. Bul soğuşta musulmanlarga esepsiz köp oljo түшкөн bolçu. Aynat Jalut soğuşu adamzat tarixindağı en manülü soğuşlardan biri bolup kaldı. Bul soğuş basmaçı Mongol imperiyasının qirosuna sebep bolgon en obolku jana en oğur soqqulardan biri boldu. Bul soğuştun natijasında basmaçı Mongoldorдун Şam arqılı Egipetke, Egipetten Afrikaga ötüp andan nары Европаga qırgın salуу planları işke aşpay kaldı. Мындай жатканда Aynat Jalut'ta Kankor Mongoldorдун murdun жерге шықаған İslam qoşunu musulmandарды gana emes, büt adamzatты zalimdardın zulümünden qutqarıp kalgan bolçu. Maşallah. Subhanallah. Tarixdağı qaytaranууда keçegi zalimdardın orun basarları bugün de beygünü musulmandardı milyondop öldürüp, je milyondop türmöge qamap, je milyondop sürgün kılgаны az gelgensip, bizdin iyik şaarlarыбызды, bağlılıklarыбызды basıp alıp oylarına gelgenden jasıdı. Alar kudum keçegi holakoday, biz ilagandın köz yaşına karabayız. Bizdin kurallarыбызга, sanыбызга karagıla. Sizler biz üçün hiç kim dele emessiңер dep jatışat. Satqın münafıqtar bolsa, oşol zalimdardın tamanın jalap, alar menen musulmandardın ortasında kotormoçu bolup, kattarın taşıp, çurqap жүрgөнün bayqaysız. Bul zulümдар tegi qaçan toktoyt? Kim toktotot? Qayda bizdin Kutuzlar? Qayda bizdin beybarslar? رسول الله يا أمة الإسلام هذا هو حال